Solo Marina Mak. Satu putat sudah mereka ni konon. Putat. Running well naman. Bini ini tumlah 20 nong Singason Constituency pen. Natak Longsokang tu pergi sport along. Ini tum Singason Constituency Committee join extended bangsa meeting kepa ke artikel yang ini tumlah tarikh ini ani tum join executive meeting do bangsa meeting along ini tum Singason Constituency along CC Committee claim bang pu bang pi apa ke la PS along ke claim President Secretary la member satu kedoan dak kacetong abang ke jadi tu la artikel yang lang tarikh ini kacewai alam theta doi lo la pen ke non ke leji la MP election la bangso aputat itu pilih dak itu kacewai de non ke leji MP election je kathar sar apan itu APSRC hin pen pahai nang wekpo pusi itu dak 20 nong Singason Constituency lembang bang pi tu bang ke itu dak pilih along dak separai lo masih non na itu la APSRC among ta dalam tang tarik pengkap ani itu la Central Committee Joint Extended lapen LA lapen CC longgora trok ketuk ke cetong pet pensi itu la dipu PB market auditorium hall long itu hoda konstitusi ta ceparai lo lapen ke la longwa ka puthak ta itu sob cekroi pet pensi non nangeli tarik trok pen ke ko itu APSRC hin pen longwa ta keceng tu ipo dat la di po tahun along pen kusita ban hok pa sa dito longwa ka bang cengek po la si dili tu mangbong la EPSL bong ke dili tu ke ning isibet hindi isibet eklai vet sido dito dak ke hat ke plek hai alam ave apa si dito ning isibet na se kamera petam repet fokusi dito la 20 Singason pininadak join student da biting long ta itu kaduk aveta dito cengwai sar versi lam kam ta don itu lesan pen tempo fokusi dito dak Singason hin pen bang ke ceparai pon apa si nili nato pan pasini to karom Kalau nak. Ini kalau macam